makon holong ni ate ni boy do hita pay bagas na horasas sa pidagas kusot ni ay mana barikan na perlu baru jungkolo orang tua hinahologan dah nabi panorang ko na siyang pehumay bagas na maray pasok do humanidas hingan ano ala niya ay terima kasih tong ketawag ka namin ope tulak namin pada sekarang na acara humanidas siya. Terima kasih ma Ibn Syam parpur nami makila nami manukuk nami makila sonong ma posisi teh jom makila halani jodoh ide suntong kenupan manang na ase maropak kita hujan do nami tong haji bodo tulang